Isi, gado taki, you know waka pakawa ipisma, di edu ogri. Ya tau mi brada? Inom go do ogri, no go smoko, no go furusma, no go legisma. Ya tau? Inom waka paka desma dati. Leisen baka? Exodus 3:20 verse 2. You know musu waka na pakawa ipisuma, this is the do ogri. You know musu kenki you go tell go make it a true story drive fast because moro furu suma wani da tori fu waka so. Moro furu suma do lobi te smoko te le te do ume romal. Ya tau? They no love you if you do righteous. They no love you if you work God the way. Okay? One right. Wet sawogi was simple one. I'm a beleri pataki no maknya agu. Uleri one simple one. Give no money. Simple. They want this na one sa ikadrai snell. Okay, mi brother? Okay, no marin. Ja. Nummer 15 vers 38. Ja. Vers 38. Pikin en pikin voor Israël. Daigi de chief Israël. Sumana Israël you me allow na Israël. Daisy. En daigi dem voor make one zoom na de kabapisi from cross. Daigi dem voor make one zoom. This na zoom. Ja toch? Ikabaya na lamara. E troste o kwa skoro. So we so woleri. Pe ikabaya en fa ikapote. We see al quadro ina pe uno ina pote ye kote. Lazy. Nang ala dem baka dem piking. Nang ala dem baka dem chidat na minanga you. Lazy. En dem sapoti was strepi voor blauw. Je support was strepi voor blauw. Lek vader ja winsi kota blauw ja. Da ye kote nanga se. E funom aba atandisi. Okay, mi brother lazy. Na da kabapisi. En as a deleki was strepi voor denki. Ata lele was strepi voor denki. Lazy. De luku na hem. Voor membre voor ala dem wet. Voor membre voor ala dem wet. You see? Koki wan trawe. Give Exodus 20. Respect you, 12. Exodus 20 verse 12. Verse 12. Respect you tata na your mama. Attack respect you tata na your mama. Lazy. So that you can live in langa. So that you can live in langa. Daarom so voor yung mind omdat de manier respect je ma na de pa. Lazy. Adete? Na ini da konde disi matra. Okay. Maar no, if him mais any vehicle furu, him doing. Give Ephesians 1 verse 6. Na em? Of Ephesians 6. Ja. Oh sorry, was aan tekado tak respectief mananga yo pa. Anti sai bodo. Ephesians 6 verse 6. O piking di yesi na ubigi suma. Atak piking di yesi na ubigi suma. Lazy. Na ini masra. Na ini zang? Na ini masra. Na ini zang? Na ini masra. Ini masra. Dus is bijvoorbeeld in een magna varken. Dat is maar voor varken nou zo. Tijdens dat manus kwam op bakawa exi. Ja toch? Even dat ik bouw en krita pas sabat. En dat moeder kon op bij een kontra de of is dat toch? Maar lees hem maar. Ephesians 6 vers 6. Op de king. Que yesi na ubigi suma na ini masra. Because it is the let. This is the leti. Lazy. Respect you tata na u mama. Respect you tata na u mama. Maar if you pause ni go by sikare. Okay, lazy. This is the force commander in our promise. This is the force commander in our promise. Lazy. Verse 3. So that is a waka boom na you. So that aka waka boom na you, my brother. Okay, lazy. And that you shall live in langa na grown tap. You see, and that uka live in langa na grown tapu. Ubelerik ba? No go in gang, no go smoko, no go do next. Look, ala de tra brother. Snapchat arki, my brother. Take a biggie. Up your Bible, okay? Buy one Bible, un number de tapasan, u take you number ook to me brother. No go in no one gang, no go buy no one sack do. Begin na nga kado a gang sayo kono na IYC. Oko sapsuma na you. Okay? Kung arki sa kado tak abra, gim Deuteronomium 6 verse 6. O luko sa kado tak abra you. Sana sang kado tak one special san abra you me brother. Sa o make you feel sweetie. Daisy, a book of Deuteronomium 7 verse 6. Because you don't want Santa people give masra you kado. Kado tak you. They want Santa people give masra you kado. Lazy. Masra you kado before kise you. Like it was presru to folku gi am Srefi. Dus kado for kise you like was presru to folku gi en Srefi. Lazy. Kom op of ala folku. This is na tapu grond tap. Ala folku this is na tapu grond tapu. Lazy. Brinka. 24:1. Okay, lees. You see, kado for kiso you le kwas pesuru to folku me brother. You see, dus dat want dat you must waka apart. Inego in no gang, inego furu, inego legi no asma, you na wa kounu tapa gron tapuja. Me brother, you na moro crestas against you.
A wet man is ano Christus. Look ya. This na Christus. So my gersi. Black man. You I gersi. Okay? Only is spreuken. 24:1. Lazy. A boek hoe spreuken 24 vers 6. No jarusu tapu de mogriman. No jarusu tap de ogriman. Wama sa iko roof. Kada amabayen wagi. Amabayen disi. No spanga mandati. Lazy. En no one if you den nanga dem. And no one if they nanga ding. No go mok sanga dem. If they might go fure do resan. If wama e uroko rek fardo kone money. Take a voorbeeld van mandati. Tak e amanja e uroko fu kone money. Man kado tak uroko. Okay? Lazy mbaka. Adete. Isi? Kado tak uroko fu kwa money. Okay? No go jarusu tak kwa mata mambaye marek ex day tak na kokaina mashwari. Ya bito? Of amango ro. Isi? No jarusu tak kwa madat kado tak. Lazy mbaka. Da boek hoe spreuken hoofdstuk 24 en vers 1. No jarusu tapu de ogriman. No jarusu tap de ogriman. Lazy? En no one if you den nanga dem. Because them hati denki fu sali disi porikaba. Isi? En dan mo for boba taki abra trobi. Isi? De mo fo puba tak abra trobi. De mana soso, wogo sute mandati. Unu na genja. Unu na brudu. Unu na redisabto. Isi? Inom ko baka de mandat me brada. Lazy? Vers 3. Nanga sabi dem bonga oso. En nanga frustan dem seti hem vasto. Hier sa kado taki. Kogo na osea 4. Kogo na osea 4. Ko sorry wasan me brada. Omdat in de day disi, furuma odesa ozwan Tjari edegwe. De moutegi tak, no go slowa de mandati. De maf parceleri tak inom sukumona no tru. Gado tak in Morocco. Lazy? Vanaf 1. Dat boek van Hosea hoofdstuk 4 en vers 1. Hier dat woord voor Masra, hoe Israël suma. Because in Masra sa klagi dem suma disi, libina in da kondre. Dus gado ook klagi des masai libi in a country. Lazy? Because waarheid no de. You see, because waarheid no de. Alama e legi trawang. Lazy? Efu sari hati, efu da sabi fu garona in da kondre. Si efu sari ati, de mano ap sari ati ti de chimai wakanga nefif surte Srefi. Okay, Lazy? Nanga kosi, nanga lei. Nanga sang? Nanga kosi, nanga lei. Nanga kosi, nanga lei. Winston my shipigis mati de my kosi ma pa spoon ala sot san. De san dat you know must do me brada. Lazy? Kiri nanga fufuru. Sang? Kiri nanga fufuru. Kiri nanga fufuru. Wande mana soso denki kir des refti de me brada. You now apart people gigado. Lazy? Nanga huru tu dem broko komapo. E brudu fado na dem tapu, brudu. You see, uru tu na ala sot fasi de ma abeng. Young boy etron buller fu saide, ama wan wer wan Gucci. Mama no wan uroko. Gado tak ino mak de wan buller. Okay, mi brada? Wo lazy na wo godoro da taki. Lazy? Voor dat ene, dat kondre sa sari. En ik wil wat disi libina hem ini, sa pina. You see, daarom mek akondre osari en daarom mek wopina. Want lobby no de. Okay? Uru du kogi, takwa yung ma kuno mak dong nang wa mang soleki porto nang wa vrouw. Okay? Holy is dat geen Leviticus 18, vers 22. Want die de ap furu de chimboy fu, de chimbara fu, de man weer wan Gucci. No ko suko Gucci, kado tak im luku ko ak if na 100% katung dat umbay. Bogia dat dalig. Lazy? Dat boek of Leviticus, hoofdstuk 18 vers 22. Ino sa dido nang wa mang, so leki dido nang wa uma. Ino sa dido nang wa mang, so leki dido nang wa uma. Lazy? Ada tumisi takru. Ade tumisi takru. Lazy? En ino sa dido nang wa meti, fu pori u Srefi nang hem ko twati. No mak to nang wa trama. Ma you yong ete. Melo denki de nang afro of vrienden sandi. Ja to? Want gado netel vrienden. Ja to? If ino trouw en ino apa leeftijd ete want fosi trouw im apa presief you want. Dus no, ino denki vrienden. As aan zijn denki, na piki hoor gado wet. Okay, if ino go in buruya, if ino go in strafu. Want if ino furu da ikot 5 jaar strafu me brada. Ik kwam fesi of i vertrap. I vertrap. Okay, dus tide sa Leri, sumana you volgens de Bijbel. Wat Israëliet. En sumana Christus. Wan plak. Ik had dat ketranga mi barka. Wan plakaman. Okay? That's right. Dus tide is aptak. Jullie kwa Israëliet. Ino mag furu. Ino mag lei. Ino mag smoko. Ino go in no one gang. Ja toch? Tip 2 Timotheus 2 vers 16.
2 Timotheus 2 vers 16. 2 Timotheus 2 vers 16. Om let sang. Inom ko moksina nga tak isang nego abragado. Im lipte de sandat. Ja toch? Er mau gitori tak wogo sut de mandati of wogo voer dape inom go in de sandat. Lees het. Dat boek of 2 Timotheus hoofdstuk 2 en vers 16. Maar no moksina nga so tak-taki. This is not the Santa. No moksina nga so tak-taki. This is not the Santa. Lees het. Because them sa make suma gomoro fara we fugado fasi. Don't make suma gomoro fara. Don't make you gomoro fara fugado fasi, mi brother. They no Leri you next. Okay? Okay, mi brother? One number de tape, uteki number, ukabeli. Okay, you na? Oh? Alti, mina obaja. Okay, mi brother? Nanga disi, de wan trade, hoop tak usia score 2 euro, we abwa samon comes. 2 euro tide, vanaf 2 euro. Udena, come in the last week. Is dat come in the last week? Pa, pede mai ser, Merry, Christmas Sun. Penis lighting dape. Ja toch, in dat passie dat, nummer 22. Dus vanaf 2 euro, je jump in een bus, dan je mee toe dape. Oké? Je weer netjes, ja, en dat is mijn kapolet. Ja, niet dat? If you want Bijbel, je Tjari Bijbel. Oké, meneer Brada? Shalom, ons zijn Christ blessing. Zie dit is net als we coleren de slapunu. Want God taki, hem leerde je maar in spreken 22 en vers 6. Hem spreken 22 en vers 6. Want sang, unu na de yeye pa, voor de king, sa de pano leerde tak dem hoor kado wet. Dus unu, abif leerde chimbrada unu, tak dem hoor kado wet. Spreken 22 en vers 6. Dat boek spreekt over 22 en vers 6. Leri dat piking, dat passie, disi amusu waka. Jere gano tak leri ap ching ap passie, die amusu waka. Lazy. En te akom oru, anosa libi hem. En te akom oru, anosa libi hem. You see, leri de ching ap passie, sa de musu waka. Masana passie. Gima passie. Olu kusot passie. If na fur passie, of na greedy passie, if na fur passie. Olu kusot passie, leri de ching en Salomon het 19. Vers 8. Dat boek of Salam. Fuck me, brother. Fuck me, brother. Make I see me, brother, wasan. Okay, lazy. Dat boek of Salam hoofdstuk vanaf 19 en vers 1. Blessing voor dat zomaar disi no power en Srefi na in dat passie. Blessing voor asmani no power en Srefi na in dat passie. Lazy. Disi waka na in dat wet voor Masra. Disi waka na in dat wet voor Masra. Wabi flair de chifu a wet voor Masra. Lazy. Blessing voor them suma disi, ori hem kotoidi, en disi suku hem na dem heri ati. Leer de chifu voor suku kado. Na uhe na de her ati. Dat wabi flair de chifu kado wet. You see? Te yunanga de waka strati, te yunanga de sta also. Alla say him leer de kado wet. Give me in Deuteronomium. Het na 6. Vers 4. Fuck me, brother. Yo, me brother. Come and see me, brother. What's the name for? 1 minute. Waka jada ye arke. Arki na bar. Hey, a barba na wa wet. Wogia wet dati. Taki nom skere arki. Okay, all praises. Lazy. Dat boek of Deuteronomium hoofdstuk 6 en vers 4. Lazy 1. Vers 1. No, this is them commandari, them wet. Nou, dem krutu disi masla gado me commandari fu Leri, fu Leri fu usa do dem na ini da konde pe usa go kisi hem. You see? No, disi de dem commandari. Yato, sa gado giu. Fum nusang, jumpo kona 4. Vers 4. Yere o Israeli. Yere o Israeli. A black man na ingi. Yere o Israeli. Lazy. Masa wikado dewa masla. En je zal je massa in kado, dan ga je weer ati, dan ga je weer silly, dan ga je weer tranga. Vers 6. En dan wordt u disi niet bij commandari dat de disi satana in uw hati. Vers 7. En je zal leren them fini naar je piking. En je zal leren them fini naar je chief. Leer them chief u gado wek. Yes, right. Dat na sa gado wani. Die une leer ding gado wek. Da a Pikachu, a Berki, a gong voor de school toe, a gong op a strati,
A ding leer de chief unu. A straf also, omdat unu no one leer de chief unu. Gado wet. Lees hem baka. 6, 7. En je zal leren dat vindt dat je pikin. En je zal takken naar them dat je schiet in je osso. Je tak naar them dat je stom in je osso. Dat je take je Bijbel, dat je leerde abracado. Lees je? En dat je wakker naar passie. En dat je wakker naar passie. Dat je wakker even je vrouw weer broeku. Dat je kan meisje vindt dat aan hem weer broeku. Even je man. En wakker naar koto. Leer a boys you. Dat aan hem wakker naar koto. Even je. Wama en je varken. En gedrag en stref kwa furma en doe kwa agu. Kijk a boys you taki. En om gedrag en stref kwa agu. Wat en nou koolu. Isi, leisi, en te je dit dan. En te je dit dan. Leer de chiefie dat dem beki 4, 5, 60 days. Leisi in one day. Leisi, en te je oppo. En te je oppo. Man de fruko im sak abracado. Wet na de chief you. Leer de chief unu dat de wet. Dat na sakado wani. Unu de moro bigi sa leer de chief sa abracado. Vervloekt de masra. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word